obi kofi nyame yede ebo nipa kuo bi nyame bo wo mo sa bo nkofo bi ka ho so mo me mo boafo mo meboa wo mo bi ne twa no ka se Shatawale ono na e de trend pa chale Shatawale trend because the birthday ni nipa buy no ye kokuma mina African say be na unim ade a remu pa ne se Shatawale Shatawale no person chese tama no ba no ase Shatawale no bandana time no ofiri honum no ba ase Shatawale no energy na no de ba ne so that time so na Samini na net so nti na Samini mpese Shatawale beba nti se event a Samini da so ne Shatawale to so Samini beka so munyi Shatawale mfiri so nyesa on ti ase ma nti we ma Shatawale bufu bubu na adwe left and right e de ma ye Samini to ne ka bi do person ka bia ye do so ye bia tena Stonebwoy so edi betom na se mbe kan a Stonebwoy so bewura mu no somewhere 2013 2014 Shatawale na nkasa no ne kaki so ma award bi hu controversy bi e dey by that time so na kaki so te so azemo nzi azu kaki so de nyum to atu ba bi akoye ness wani she so e cha ness aba be nyum enti e to so yes anu e ma Stonebwoy so ye na adwen se in dancer o mu no we American abroche na etisa ye tenase ne ya plan ne dance no se me count na kamera na de bia ne ye kosoro na se game ni mu ayede amanfo be finsi ye kon ba back doors no de ye nkon ye ba we nu minim asemo American how Beam Nation force be fasa asemo eni hawa Samini Crawford ne Shatawale Crawford be fasa asemo we say e na sa akode azu ni pa boni ni pa sa akode o ni pa boni ni sa akode mezu ni pa boni ni muntie de nta me kasa sa akode ni pa boni ni no sa akode wo wonim se wo ne Shatawale hia banga ya bre ne danzo commando meje o girl ya bre enti mumma fe se pa enti nyambe twa mu ka o sa akode o ne Shatawale nyambe twa mu ka pa because masha dae ma adwen se enwum tu pe na amode amaye no enu anu mo ma enwum bia biem ye nte ase se ma mechireche sa de we mu dia ne nyam betwa mu ka ba za mutimi mechirechere ana mutimi ma ye enwum bia mu dia e satisfy so eni ye body dia na o sa akode o pa sa akode event ya Shatawale bai check energy no enwum tu pe den at least kenyum 4 na ke ye mu se back to back ba yentwa rumo ni enko Shatta Fest no ye to aso enti Samini aba Shatta Fest Stonebwoy amabi no mzi Stonebwoy sisi no Samini ama oto atwi because nipa na o kuma papa no sa ntokwa no kra no oni Kofi Kinata nyina mo papa ne Samini Rwanda munna mo papa ne Samini nso atetem Kofo bibiba mo miensa na mitima bo omudin Kofi Kinata kra wa nkontokwa ne biu wa nkontokwa ne bi Kofi Kinata nkontokwa ne bi ba wo Stonebwoy no ayo so we de we dance talking into wo so person challenge Shatawale dance talking ena okoji santokwa no kun sisi Shatawale invite Samini aba stage enimu nkoma akoso efo sisi awo ye ne den sisi awo papa ma oto atwi o sa na manfo kan na kwakuma no nso akasa enipa ho se me dem se kwakuma no nyame hia ba bibia wo bia bra kwakunya me hia because say nye de bia na o se be disi nipa say to dan so a nipa nso hu nipa no do o ye na nso bona ba so kwakuma no big up to you ba bibia wo bia bra kwaku aggressive ba bibia wo bia nyame hia kwakuma no so ati ase enti Shatawale show no we show na nipa ne pempem na we di wa ya na nipa ne si bubu faso me si ye wo ba bi kra ho no ma ye dum light ye dum nyom no na fire service for spreading so am for fire service for the do be say so mo we anim o ma ta de red de bia fire service for ma ta de ani apa
free fire service for say me gina ha because baby a me wo no any baby a fire service for no say wo nanti akwa 5 minutes na me gina ha say me fra fire service for betimi aba abedum say e jana na because me nyusu ka na me nam form enti kan so man ka be kwa kudum jana bra m4 bia because o man no eja pade na me bon bai me free fire service ana kwa kusi akra na Kumasi she no free fire service na kwa kusi akra tambe na aka be return call na sanzo aba Kumasi ni no office ano no to office na wa ni boot e she chalo watena omo ka akwa nsuo nim no ka no kra me no kase kra da ni no ko no kwa no o finse adwuma ma enti no baby a omo station wo no girlfriend bo nto no hye ne mpena fie wo be ko nkwa ni etwa do ana fufu ama sa fire service ni no kwa ma na ewo the atade ni dwene the atade ni serious because obi an check omo anka AI abai kama set cameras abampan for ma set cameras e wo offices omo ye adwuma staff members ni access to it na mo monitor free chiri kambo omo ye serious no mo ye serious fanze wayomi wayomi diska fanze wayomi diska ana untumi diska yakwa akoche no eno de zo untumi don nam krom ha ntu ubenya na che no simple ba wa nkrofo na wo ji omudi na omso di bone na wo hu no eno no da be na wo hu it is some doson so at as in some doson nti Shatawale show no I successful no ma be brain e koso me show video be brain na ba bia ba fa so mo ntazi bi mi se Shatawale ko kizi e ne girl no mo fe ne mali no Shatawale ko kizi girl Shatawale my wedding is coming out I'm for just no some person person with tears e dey na mo nko e yo kompa no chiba TV channel no so YouTube o na be tears e there jibi no man scroll ti da be karo ko na ko subscribe to channel no Shatawale pam. Hey, artist by Kwame sorry, quite unfortunate 29 young performance in but baby is happy Abra Shatawale and it's happened there almost too much thing the most wicked people Shatawale and Sakode in Ghana music industry the most wicked people Shatawale and Sakode in Ghana music industry for giving us only 2 bangers that's all Commando ni Major Girl it's a remix Commando remix na Major Girl Major Girl Emma Major Girl me need to me dem so agreje my hot baby me there Sakode Emma asem crowd no go off kakra emotional bi and also want to happy birthday song to Shatawale no Shatawale happy birthday to Shatawale the video mbeto so am ahwe Shatawale ne hono na ahwa na copyright achievement no ebi am the video mbeto ebi so am the to so ebi am share den team fili tai so kokova no chiba TV no so YouTube kwa subscribe we say hono na Sakode on he one mensa no forget na Angelo so ka ho dia na say some reflections so big ups to you enti they were Sakode kan happy birthday ni to Shatawale na omo ensa wo wiem no mo we vi omo sana ye wade bu onyimu na DJ app no say friend stems ona ade no mo ball live ba na stems na eye more because they were na stage ni si aye no technically so musical sense and I said who was our ideas now they make an obeti ase band the name mess up kakra nti next stems na oye the obo nti ubeti ping na microphone we o munse o we munse na beat ping it was so fantastic it was beautiful it was so lovely like we feel that part no me hu twiri mi na me hu say Ghana pemko na be kakra no ye the band no betiti enso nkofo na mo so aba be pay anum ti say hawa o musi feeling Nigerians na nyom no because Raymond so nsene Sakode by Raymond fans e Ghana ha no even kwa ya ne Sakode fans e ya epe so ati ase enti no se sam kwasha sem no koso e betima ba se sam so na Sakode nso e betie e de ebeye but ye koso amplify ye de ni ya te say de Sakode ye Kumasi Shatawale nso aye nim se nche bia Stonebwoy nso be ye Stonebwoy ya Kofi Kinata mu na be ye otakrade patapa mu na be regard mu na be ye omo de kwaji trailer mu na be ye bu Kumasi like akudam fo be brave Charlie party no di black mu na full stage unti na enye bete Charlie
with the part 2 baby or my crown. We drive anything you want to. You know what I mean? The girl around to. Crush up the hater like tomato. Emane buso manyamango.